Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madabili dizapanga mpango watu wote leo inu. Madahadani ngejonjia haula mpando wa hezebie nanda ile greve ikawa ngefanywa ni diaspora haukatashawiri lisuala la hezebie ngarjonjia wajao harmwe diaspora wiyo hena mnikao dua Comores haura mudawala wajidaili yao daula haki izu watu wao baada izi jiru harmwe diaspora jode sema dikao ngardora sinji harmwe madamu iso inu ngarjonjia wajao ila zamana waloniyo harmenti ya hatu hususan do harma umva wahi politiki shangar njiao harma umva wahi zebie haukaya ilus alikao ngilo jiro dondondo alikao ima pesa ya rumishi hao kwensi juu ngarjua mbo winjini hao ngalao harma diaspora ikare ndo agalia hukweli yaje mwana wa diaspora yalo haruma uchimbwa mafu na bakungumanywe kao wahimi hauzo alimifu wazulumu mwana wa diaspora hususan anzo wasafiri wende haruma harumenti ya Comores biye yende wata 3000 euro 2000 euro kamra haurahis yeri zinunga jawoje yeba imkomori kaja homojuha yeba nu izikao za kaudailie mwana mkomori ili ashindi ya parihanihe ya kemengoni mwondi kao ngwajuda ilie zi haki za mwana mkomori usulumishiyo harumazebiye zi agence zibehawe zikoli wajao yembaidu jo wasulimu nsi juwa jao ngiyo juma ujiro wenda mno kwa Libya ibaba ne diaspora kija homo juha hautaha shangri halus alalinu yabwa Comores nganjao rangalienro nejuzi se ibanu makungubanyo daabi ya rengao ebiye ya hema na Comores abori jundukaya ngam mafuvumane ndarangoze biezina abgaradu harmale fuvula mwando aboda la shirika ikao ngone mikataba beneti hatu abgaradu kaya ngabo Kenya Airways ngabo Ethiopia Airways ngabo mashirika yasa ya doya lokalma kaunga circuler wonti jo yao nende patu la mando ikao ngalinji yao harmela bieri hulao ngabu ya bilia yodeti hatu ila raru yao iyo nensi ya Faransa haurame dumalikao wa Comores ngwala yao yao mararu ngabu zi agence iwandu wawo wane ena mzimada wangu hundu ralinga harumwe biye ya zuhi majana maili hau zuhi majana mararu ya rengwani mwana Comores dodo banu ranzori jiye rifufu wenro ya urengwe menji kaya ngarangalia ukaya ye Comores ngwa rengwa menji ngebiduri wasasanye warujule shawiri kecho pia nge rengwa menji kazi ya jasinga zirengo menji kesi ya Faransa ngwa rengwa menji abo garangaliao valaikao ngwaringwele patu le jinji risana riweleze rihunde shawiri nao rijo shawiri ya hezebie kabla rahare jajuha rani sorema haurike haruma mwana ilo hijanani ritiwani haruma hija na kimchana wa dhahir rionani machoni
rioni wa riwanona bekanga rwano haruma hija abukar jore manam mpado haure memguru mtsahao abukar na ujwe shori tsahao yorengo manjindo radi za handani wodo ranzori msasanye kabaradi za handani wadunga abori wadunge vao watage mbabi wajutsanga ni wapunguze mbabi hawanziro ikao hawekao tideze biye basi shanga mwenao ka hata mbandwa hulange hao hatabu zetike za tupachia e metro hawele bisi ngai hao hatabu ze facture do manda kamba ni maisha ya hisa ya pandra ngao maziro Prince alikao ngaranzayo mwana mkomori ya shindiali jule shawiri rishindali juwe namna rajo shindali yenshi abone suala hilo ngarendora alitahe ngari kompareo kaya ngari siya ya diaspora ya umchi duwaje kaya bangabo diaspora ya Faransa ikao idivise ngabo alo Lyon ngabo alo Marseille ngabo alo Paris watambali harimo ya Faransa kamili ngabo diaspora kangu harimo ya Angleterre yoga si harimo Ulaya ngabo harimo Europa kabati bahanika mwana mkomori kati ikando tundai biye ya Marseille ngiyo hali rahane ya pat ikando tunda ye biye ya hunu Angleterre kwenda Comores ngiyo rahisi rahane omala honse piya na ranzori juwe isa kweli ziviroba shirika zima ikao ngalibali yao mapasager kwenda boti juu ye biye hem Faransa ngiyo hali shehem Mngereza ngiyo rahisi ritunde mbabi harmensi ya hatukaya ye facture nikiwao e mashirika yao kade Kenya Airways haude Ethiopia Airways e mashirika yao ngwaremao tax fulani ikao kwa chuangali ya ukaya yanvio ibiri Angleterre hau ibiri Faransa shangwa warimao facture kai haina mwezi ngamlibao mbandu fulani hau haruma muda fulani ngamlibao mbandu fulani injie haruma konti ya eta i Faransa de namna ila ngwadikao facture fulani haina wakati yanvio jo wasuli haruma walibe ze taxes hapo Mngereza de namna yo yebano ze bienga zikawa alije Faransa Mngereza ngizo rahisi izore juwao dukaya Komori ngwarengao pato haruma ye biye ya mzima yala haruma Europa yala haina banu wantipia ukaya wahisa wanika kiasi ya mapesa wajudoli ba haina mwezi kwa twenda wadobu haina biye wangalia kaya hupahiza mndu kujabahiza mndu sawa hisawa kanchu kaya ngamlibao zi facture za hani ulolo Marseille wishi hata gwelu hari wa 3000 euro na mimi hunu Angleterre ngana chambeza hangu harumaya bienko hula be konga modomi mine mwana ke japoro shiliza 900 euro avangar da rahundo kayo 1200 euro ye maximum tano wandraid shabo wakati ngeo 600 euro 900 euro shake japoro shilizo jumaya abo ndo mzima jafara tange tripleo ngena kata zima jana mararo zima jana maili huru ngaswahili ka japoro shiliza 1200 los ala hindi akana jori juzi sendo ima banu yorengwe ima pesa he imkomori yemenji ndo hakatikao yuno Komori ye serikali welo mti juu ngerengao wakati waone ya vyo alahu la bala mabiria wala haruma Europa wendao ikao sisi ngaredore changanyiwa haruma reonana haruma yuho Dar es Salaam
hauri onana Kenya redunga vyonzi maringare bazazi walohula rajua nza tubontijo nezabieza hatu huna hemgereza karjaporo shinda rahashilia hokanga wakati yohe ambabi abukatwa madu wakati pia shami mo pando wa hang karjaporo ya juma 1200 ya handani ka 900 euro ya bili wakati wa covid ya kangali wanduwaili ika 1200 na bu France periode yo ngawumrira raparisa na Ethiopie no halibi bia 3000 euro mimi 1200 na minemana lelo swali kao em Comores nganzo ya shinde ya juwe ye diferai lo yabo hindi abo shinda ujio kaya wewe uno harumwe diaspora nganzo angalie eba Faransa ngwaremao taxi nkali harumale shirika la Ethiopia haula Kenya eba ze taxi nzo hajui hora hali Mgereza ilo suala sayo dodunga ezi agence zilo hiyo eba ngwa chargeo mapesa menji rahanu walo hunu yodo majomangali seso rasara jua rijua hokaya 1200 na 900 euro abo Comores kwa sawa gemba be hao abo hule nese charge za 3000 euro ya charge en Faransa abo en Comores ka tu hundrana na mbaindu yo choka yonti pia haruma 3000 euro hawe 2000 euro hawe 4000 euro ware mayo haruma biye abo ngentini upariso le pato la 700 euro ikao 6 riglau haruma Europa ngari lao yabo yorengwe mapesa mejindo ngamjo tunda harumale shirika la dau ngamjo ngari harumai Comores kamili mangalie mbabi wa hundrao ngamno ne liberto kanga si wakati wa demokrasi na mungu joshinda ya angalie ye Comores ngwa hunro ralinga e liberté yo ngamjo shida mparise izori juao kaya 700 euro e kayari libe 700 euro ri washili le shirika la Kenya Airways ngwa hunro hawe Airways ngondre hakia hao yabo ya agence wa hundre hake hao yabo ya Comores wa hundre hake hao yabo ele jinisera lilo haruma e diaspora warengawe ya bakishao ewe linjini ndo izo hypothèse ranjoro uzise izo hypothèse ranjoro uzise ele jinisera lilo ya bole ronge mapesa ya bakishao ilo jini lilo ndahu baba de serikali ya Faransa hau des agences nyinyi mwabagamdaili yao wakebieza urahisi na mtunde ezi agences zinu izo warimao keti hamade ze continueri wazifunga webe hakomori watingopo wandrezi twa hamdu wanzo ambe hembaga harume diaspora hamna ko lianzo umbe harume diaspora ya la harume diaspora izo da zile agences za Comores yezi agence ikamwe zo harmo internet za jitia zi phantom zilo iho iyo tuduwa ndikao ngwa mtimbia we mafu haukaya ngarjo hania Kenya Airways hau Ethiopia Airways wajau ngarjo hania Comores hokawao doruna akseri wonao shaze agence zilo iho izo za haninizo ngarjo hania wajau za agence zilo hun hokanga zi agence zilo harmo site retape ngairidikao option ya billet 600 euro 650 ikaga ona kutina kolizinchi ikaga jikabira harmanami harma ikaga jikabira harmanami ji wabavuni wadanti wabavuni ngoni kwa option sekange ndo direct ya buka abongo jodo fikiru ba 900 euro kutufikira jumaya sha wakati wa periode wa hindini humkinishia kangara daura 100,200 haubri atwangalia haubri ndaura ye piège ya jilia wano Faransa abonye yenyi diaspora mlo Faransa na mangalie mafantomu wa Comores hamandanyi waloi hokaudo mtuza oni edamu wao duwa mtunza oni edamu
waurijo wahania ni mashirika ya hawani na na serikali ya Komoro ukaona rilo akseri onawe shifro waihanti mdajo juwa ya some mbele wa hundrao nane taxi warimao ila shirika abo ila shirika bundwa hibenja ngadushi darjuwe shaze fan ima phantom yalo yabo na mjuendro kaya ngani harimo hali tabani abenge hametari zijimba abo mpango wahusuze biezin wahe Marseille au ifarant ngaranzauri mwambie mikaria ngarasikiti hao na tena ngarasikiti hao za msinadi ya ukaya mwana mkomori ambaye hasomo wengi watola wende wasome bonze watalia wajarme farant ngabwaza na hula wamba wasomo ikaya mwana mkomori katushinda yaone mali ya kiradi ngoni no wana wa hindi ukabanze hindi gizo mbili ngabwala wara mwamba wa hindi ngabwa hindi wa kweli wabwana agence wa phantom kao ngo haruma e diaspora ngwaringawe mali ya mwana mkomori ngabwana phantom wa agence wabua wenda waringa wana wa Komori wa watendezi batino kaga ono jizo kagwa bawo wajojo bu agence ijoka direct shawende wafanye monopoly na agence ikao za agence hizo mbili wala ngurengo halibia agence harinaenda hani halibie ile shirika izo agence mbili zilo ya mwana mkomori katurema wopoleza wala yamnika yarenge monopoly yamnikao kamchumrema wopoleza wodo ujinga ulio yabo yakaimana mkomori zila yamba hasomo ala kulli hali maticho eban kabati mwana mkomori ya soma ya joshinda ya swarifu ndungu hamada zini ya vukishe ya peple hai mwana mkomori katita yari ya some ya juwe ya faida ya ijofaidishe mwana mkomori sha docho tuboma bareni haina wakati mkocho jumo lapi za serikali uchoji lapi za wani shaka mtushinda madai haki hanyu kama mtushinda maoni hatari mundao pourquoi sisi rilivao 900 euro nyinyi mdibo 3000 euro ibana serikali ya Komori mrendeni ibana Ethiopia Airways mrendeni na magalima jini kaanga yano homoni hiho ya mrenge yao nizemaliza hanyu mrezoane kibinadamu bakenda ujua richoke hena mna inu wadadamu rilo haruma pepli kao ramaga sina doktora zinji wanagwa soma hawinji kartuchi ndaradeliye haki hatu kartuchi wabanu zihaki zatu zilio sharcho bakisho kayarcho duboma bareni riko jimocho wahanu wanu washe hatu no wano mahatu o wano mahanyu muwapo hangu wanuwashi njoni sokonga mtingo wana masula habasi shaka wachi mwana mkomori mwaboma daula ya haki ila daula ya mapuzi ilo yabo wamba wasomo kwa tushinda wapanga mpango washira wadelema na mkomori wanajasi wa mabwiji walo yabo mbruna ni pare anjo mtashia bie ya 900 euro 1200 euro ngartua mnikanizo mbreti za jansi za kiwi za wiji mafantomu ziloi hokao mabwiji na mkerazi ngayinoona wanyu wasoma na mwa integre wangalie wadalie mwana mkomoreza kweli shamchichorenga yemvange nyo hula na mwana mkaze majiho yuhe chohunya babu kamna ushinga maji na mshingia kwa maji yesi hao mrenzi mchichorenga nyugu mkazamba kama mchingo mvua majamvua na balaka mwitondani wanduka za mshinga juu kale kopanga lisiswe maji wanduka za vale maji yesi hao wandu washingi shakuna urenge nyumba nyunguto ndani nesio wamego shingo maji yako tujo kajumwa harima tabu na mashaka ukakuda ushinga hindu ngumi yane atinza mrogali yuri uondo yako tujo kajumwa la pesa yazali hauna serikali ya Komori embanteri wanikao wajori wa mnikeni yako jumba kinendi
yo wahindi kama galie maadui wa mlao ni hunu basi rilo hunu risara galie maadui wa rilao ritunzo manu waloji asasi za kweli ngari kunoze bieza hatu kikawaida wambavu gorontiyo ngari gorontiyo ni jembangu swande diaspora banza ngozinu ngazinjao harumo usikitifu wenda mno tishia monamsha hatujuzi hahea banu hakaudali ya imani nguda mrehemu simwishia halapiza ya sirikali yabo hata wadada mungu wao imani harala hitwa hakabu halapiza zali hata hapwaduku henza bahe opposition ya mafrokome wende wajunjilia bahanu wa sherehi wende kwambani wona na iho wa sherehi sikula weshesheka ya abafumura baba zala kujo sabonti ikafeti woju hata wakaudoli swa mapesa yabuda kutochaka bafumuru ya kusoka hifadhi ya kokaja la wafeto siku harwe diaspora haina mria tukarongo wa harmaze razizi ya dorongo ardia ransha hadia he harongo kabati wahandu wachudili pia gabocholo kofa para faharidini wakabudo hanka dunaruheno siku jungo chola pizazali sawa misikiti hao ni mwana mshatui hani mchujua ni kompareje wanadamu wana mimi sina chini ni kompare wanadamu wana kasi harma diaspora narchomba harma diaspora haina usiku mwambie kae periodi ila riwaza watano haina wakati za pirizo kazi wada wakomari ngwara na uhitwa kacha por exemplo yazishia ya zamba kabati mria para condamne wana watu watingofa habari ya maore izo tizambo siku ngasina mifumo mili bano habari ya maore kwa tigo zim kwa tigo fikizi wana mo no Faransa katu zamba wana wenji haina wakati ene wakati marogi wa biroka kwa sababu tingoza misiwa hakushudi emane cho jama malindi emane cho zama njuanindi emane zama ho wabago na sécurité maritime wa joso vowantu walona puissance walona harwodo 4e puissance mondiale eka endo bo seulement ngwafao pia sho wando komori ikamendo biraja alingwavukishia ho tabaniti izo sam mrambuo kai Faransa de utimbo naye harmenti yatu what is it does izo desilio yeje waheza leji haku basi ngara juri mabia ni dongo bana hokaze nugozinu alingizo na masikitifu yenda mno izo na kanza na mbehindi izo mwishi yao ukai Ayman hafu hasibabu kai ajali yabira harmale behe wala lehe gendarmerie haurambe de brigade idakika yo msijua na mwazijua ya hoa mwowe mabili mandamano mahu yafanyishi sisi watu rizamba abengeri kabro jokar mwe mandamano ya uliliwa beko emu izishaki jabidi ya kala hitwa wadai wajuwe za afie mwana hao za fiwe za himo na wakuparisha mahakama mandamano ya dungencho abili tena kajashi ya mdu ya rima mzinga hawe alisiswa putu shawadai kanga njo mahakama rudiri wana wanduwa fanyeshe tendo chili wa kutuhumdwao waretewa
Rulironyo conference de presse zafanyisha ni serikali wiyo. Nane ministre wa mahakama. Izo sijiri. Hata hawa ntipia ni tola chajiri. Ngazibiro namna hiyo. Naritunde mbabi rangalie zabira. Ragudu wakati yali swali hujo kati wa madada lokati. Waka urola hito la Comores. Siuona magari ya bahiziwa wanadamu watularime maparia wende wavuliziwa. Karja paru mzima hata mirani mriasubutia zamba. Ezi kapati mria kausubutia rongoa. Ijato wakati wa sambi ezi kapati mria kausubutia manifeste. Eza kaujiri ngarjuwezi nyafatisi njisa hapiro wakati huo. Bahata lejeshi nga mweshilate ya tawen ibembeni. Yomna problemu wa mwenje. Wakovu mguda mrehemu. Na ushingari waze. Shaka mjeshi ya ego kwa hiyo haukaindi. Kapajaka ila liberte. Ya nada mushinda wafanye maandamano hawa dailie. Hawa Komori wazijua lobo wanzi hawa majirani wazijua. Shawa washashi. Wamrisha balanga bo jeshi ya ulwawa balanga bo moto ngabo mujia ya ulwawa balanga bo mrudoshi ya hari ika uzodoruhura wamru mtahi aka ujue zijiriyo basi ija hata wakati unu waikililu vaja mbishambao internet ikao ngejo permete na Facebook walobo nze wajue sha rasidade ya kaharma ya Comores Telecom basi yeye hazia batike mawasiliano YouTube itikae, Facebook itikae, Messenger, WhatsApp itikae, haukaindi ngwanzao ze carte wangwando ula ze carte haruma Telecom weparia baada bujo parabure haruma Messenger au WhatsApp hazia. Na kabla yabo iparti jua yadugwa na sabarwan wazia maandamano besha mdu hauliliwa tiseho njiani wazia yerejimu ya Azali Usman imam hahija kuhujahahi hahaja haparwa tangazachi haba dragudabasa hena mzima ndani kujojua ya exprime habuwa unafasia wa utangazaji ena mdulona mna Facebook nguchorongoa haukaya hajua hokaya ikaya mgwa bozembi zila wao bonsi juu ngazi jo shanji ukara ishelewa hokaha rumu homandoni shaka yashinda ya rumando haukaindri wala wamzingiiza hulale jeshi hulema directeur hulema ministre hata haondi tipia nani mafundi wakahambila na ndabu mtu kuchoda zamba kondo hazina hasile koti wala regeze mali za daula hali batuna kamdu hazamba shahajabulia unafasia wa utangazaji hawerezo kaya haina mrujo hamba abo fasiri yabo hindi haina mrujo ambaye ministre hahibi shango tushia rishia Facebook FM wakauzamba rishia ma ortegala ani kabati ida kama atanono ina mraka hamba kaya waziri fulani au director fulani wakauzamba hena mria menyamana wandu hawi afanya matata shaje rezo ngazi mtsamba zao itongeza wala yakahari mwe diaspora ka mpaka babiri mazimiraru ingia jomba habari ya birabonti juu hampaka ya ule karte ya ralishihi ya paria ya mbilwa mnaka ima mzemba bange juku papa sarda kupekeka timiziziwa itongeza wandu wala hojuha wa asubuhi hata joka welo uswa usole asubuhi ngotuangale telefoni hujue za ajiri wanti juu basi zila kwa za ajiri yezi fanyishi haje wajuha ila diaspora waduwa zo kazi nungo zile zika ujiro mandoni
shakwa jaka uzijua baja presida haja hazilibere zenongozi lazim kinishihe na yabo ngabotisi nji zazingiza uhara Facebook ya ujuoka ya bake communication hata gaziensho na Europa rikafanya heno wakati rafanya mission ravumba Ukraine ngwati ngo bloke haura rumba rishi ngwati ngo bloke wanda ngwamba ngona demokrasia na rangalia ndio za kweli wanawamba ngona demokrasia kweli sha wana limiti hawa wazia sha zali harati kajaranti limiti ya mkana na mzieu na mzieu sha hadungu heni avyole wa diaspora kwa shisa jirindi ino katibabire mwajuezi jirio kamchuko ntamnezi jirio shaka mdapizo wazali wala mbuliani inafasi msijue na zilezi kawiyeshi enizibiti wao itandwa likoli ngamsijua katula uwo shamru msimble handari wazali befamru harumale jeishi zaka ujira hata wandu waka una historia agaya na wala zonsipia izo kamjeka usijua mkausijua baha bakawira nugo zinchi harumeda ula mwachuka usijua bakawi jimu mwachuka ujua wei habulia sheni wakati ya bulia babira nugo mwazijua na msingo pula utungu yeba ndabu ya mbuliani mjweza ajiri haba ndongo ndiri haina wakati maisha mbano ya ajiri shaka msingo nyimu wodo mkazo kifu wodo mnapizao na hanga njo nyinyi mdo zamba baniye ngonjo nyinyi mdo zamba ekale jeshi wo wakal azali harme ya president wa Union Africaine kaba jabira ntundaro shitunda shibiri engwaje kyabu hakarazi abo yeye ngujibiwa nyinyi mzambe alikuli hali ngujibiwa hokaindi wala yazirenda kana zirenda tena maudu hendo wambitsi mahakama ngwendo wambitsi wamzi wa mware tenge madade poili wandendo wambitsi mahakama wala wauliliwa wasihi wafanya maandamano ya ukweli na bala ya parti ya kabala jua kala wakawazi yashawazi wafanya maandamano chumbili watoe ze douleur za kaurohoni walinde mahakama yudo nafasi ya wakibinadamu azali haraya wandu wao ukaiziba na shazi zifanyishihe yabo imnuka mchiko jumbe ndadui rejei wakati harma groupe ikao yosu tenes ila parti mouvance basiri njia harma parti mouvance ila riwozisa riwambi ya ukaya nganzao rifanye njia hukaya tasi ngase na mateknisia siwanika uamini fukaya ngarjozi ya Facebook yinu haruma parti fulani itijoya heda au wandu fulani ngarjoshi ndarwa bloke kwa nao jua fanyisa misio zinu nori wabulie nori tibulie nori ensi hatu tiji haruma msajaja rikubaliana mingori mao mwanama ulo mayot mlana Claude Frishlian ukai abo ngarjofanya hata riblock mimi chihunduye stishahada yangu 2004 wodo wakati na hunda diploma yangu ya mediana nena hunda ya image irije changaje wakati lono na diploma ya sécurité ya hushe interneti na sécurité physiquement sinika uamini fukaya harma muda wachumbili nganjo fanya zio gratuit ngarjo block rederi one daula riziye wandu wao mlada Claude habe he message ya harambi ya ukaya ikaya cette fois-ci era isiwa he daula kaja kubali ra blockage ndo zinu awo minchila kuraundi shani mvumbuwe hata president haraya nena imawaziri wa hahe kawa kana ya communication nanu wa economy wa haraya kunodi hausio
habati na mrenga ni dafi ya zala harma media tena imana wadu wale no bishi unu ridiri juba harma petition rone maranya norsinde waniberu husari bloke waharaya rais wa daula haharaya hambe mawasiliano na kaye okaiyo ne jotengeza zembi zawalekao tiwatendeza zamba directori ya mnome ha ministry ya mnome yende afanya mission hapo kajaridishe rais wa daula yabweka isha zamba baada ya mrema pi hao mraki yobet salama shahsara kiyole bronze abujo mwambie kwa abu hasaidia rais wa daula rais wa daula haraya nyama sile petition yo ikisababisha toka da abadi ya kante wakati wo rais haraya hiyo manadamu yambulia ne liberte yomdorongowa enu johundwani mbia ya zijoka tuwo mumbi se mshanje makatiri ne madwalimu wadu harumayensi wadu wasedira wadu mtiko humrenda adui ekamchona ujulunga tuo iba ni tabia ndi vanu ndio kama panika mwanadamu kima wangwa hom shibu hiunu ndio wanadamu kima hokankima eni wakati wa ibela azinkudu yude marezi nkudu wardiwa dumaria abora warezi nkudu ngamdumari lwao wadu amba wanadamu kima undari pressure nesha cha wanadamu kima hokari ya wabelezi nkudu rezi nkudu ngazina mari lwao zote za mudazati iyo yambaka yayena gozibi badika jabewa yochoka ujuba kabira mezi miraru bale baru wakataba hondo mwisho namba kitimiri no bore baru ya achule goje habari no komori yene mayo yada kwa tiju wakatekili ile bana razida mkalimati wa he position wodi ata bon visiti fanishihe ye parti juwa wazia batike mandamano imanadamu hajamnike ne liberté hanyu ngamjuwa wasubu kwa mtikoisha kama papiri baada ministre fulani shawo mpula utungwaza bari hambulia ne liberté kampasa na baru kwa nadamu kima si wanadamu mesilamu resile rijua kabani si inu liberté ranikiwa baru hajojozia nsisi kwa tujua sisi wejua basa kwa tujua nani hao urenge telefoni upate uto wamezi wanzao shawo wa mranti hapo uchorende hajenkima udonda mare ya unikezi nkudu nezi nkudu badi mkomori ibana hakika mgua yabana wa mlapizao ni diaspora kanyi sisi mahosha mnishana yabangarjo jidafiji namnabi ya elimu ilo yabo ini depase namnabi ya elimu ilo yabo liberté wanikiwa erizjo jirujuwe semro msimble da unike liberté yabano kutina akili yabana akili hanyu yifu ino problem zero muda wa dakika nsano ikani permete rijo bloke Facebook haraya yishino wa bloke sisi sharabu wa bloke sisi jizi bloke na manjia mtunde Google nti jomba tamba shifu ya jujandrabu yensi da ziza bloke za Facebook ko amani ngofanya dictatori hango amani kwa hati mru wadiranje haribu habulia msaidia ukahajua ukaya wei harumu yensi ngujuo ukaya yoti nyangu horumisa mru mkomori ka waziri reka directeur ina mkutonza kina masazi ya nyumba ina mkutonza hibe hale mwananya nabuho shanji dekale weyinu ngabo wandu wa mumbisao ndazendezo sociaux wambe ka waziri fulani hebi directeur fulani hebi ngabo jeshi ya wa mru haruma bihole jeshi ngabo polisi ya torture mru ngabo bafanyano ngo haruma mahakama bafanyano ngo haruma prison ye prison ketu njema ye prison ngiombi ukatila wandu wasasanye hata mwedozi kauhe yode liberté rais ali hanti shabu mwezishia kamtukufanya madamba zifanyishihe
na mkira zimana ada munganzari tika nada mkima benzi haki inuti haki hata izorifanyao imane mana yao hawafanya maandamano dabo za julwa dabo wandu wengi wazikondamne zisifanishihe imana fanya maandamano tumbili dabo za kondamnewa dabo kena mru hazikondamne dabo warono wandu wazijua shengea kazi balia kabati yazijua abwaju wazijua nda uja dwajo kai ho onele garibo la balale parilala la bahizaye le junala lila wenda osha kwa jojo shashile shilendini wacho jona junala rahizo la henda zidono ngone wapa la bado kama fulani ngolano kajajo hamba madawasa zikaujiri wanadamu wado tulari mama parile wakati wabu mnari wengi kata kama kartujo mfio za hao ujo kati ya madaudala au ujo kati ya joharate johonde wanadamu wakafa wengi shao ihanike liberte yemana mkomaria juwe ina mnunge na ze 4G au ze 5G kutopata angalia zijiroka tu wowo haizo garikazo kifivanu ngwanasi kaunga mrudungao handia za directe mchorudunga haruma sofatv.com haurame sofa television ngamjoridunga haruma zero za Facebook haumridunga haruma YouTube wajao ngamjoridunga haruma habari za Comores na wajao ngamjoridunga haruma la chaîne libre de Comores haizo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.